Halo guys, kembali di channel YouTube saya. Saat ini saatnya unboxing. Ya, unboxing apa? Ini dia. Apa ini ya? Brains. Otak. Brains cube. Kotak. Otak. Kotak. Ya, ini dia Rubik super murah nih ya. Harganya cuma 25.000. What? Kita lihat dulu apa nih. Fully functional puzzle here. It will tantalize you with millions of possible combination, but only one solution. You can display it coolness for all to see. Kita unboxing aja ya. Ini dia. Ada apa ini? What? Ada yang bisa baca ini. Put the complete center of the middle of apa itu ya? Ini ya. Oke, unboxing Rubik murah 25.000 ya. Ini dah. Wah. Wih, smooth banget. Gila. Rubik 25.000 smooth banget. Oke, saya akan mencobanya. Oke guys, langsung kita coba saja ya. Oke, kita coba. $25.000 sesmooth ini. Wow. Oke, sekian dulu unboxing saya. Budayakan untuk like, subscribe, dan share video gua ya. Dan mungkin di video selanjutnya saya akan berikan banyak rumus-rumus Rubik 3x3 menggunakan Rubik ini. Oke, sekian dulu unboxing dari saya. Sampai jumpa.